EM Lunsing Teranahin Pen Dolamara Asam Lokhimon Alongri Along Nakahomri. Dongkamukam Hamren Mondal Congress Committee Asa Himalong Congress Ai Kangdang Amai Padupon. Kardong Pini Abertalong Peneli Thare Monozekti Non Bertangton Pen Arjuponik Thak Congress Ai Kangdang Amai Padupon Along BJP Lapen APHLC Atum Congress Along Chipok Dun Matijong ni Pai Krip Ho Arni West Karbenglong Hamren Constituency Arlo Dongkamukam Hamren Mondal Congress Committee Asa Himalong Kangdang Amai Along Hamren Mondal Congress Committee Amai Pu Paul Hanse Pensi Mai Chepai Pupon Bangsa Amai Long Alhiaman Pen West Karbenglong District Secretary Gulapi Kramsapi Cultural Chairperson Amputeron P West Karbenglong District Committee Secretary Horendo Kro Hamren Youth President Baburam Tiso Lapen Kapre Kete Kiling Atum Chetong Dun Pen Long Clip Polling Station Telehor Polling Station Dera Arlo Police Station Harlong Chebat Polling Station Lapen Diuri Tineri Polling Station Pen BJP Lapen APHLC Atum Donkrit Choksi Lapen Amonet Apai Lake Bangpoke Brat Chok Atum Congress Along Chepok Dun Lapen Non Kebang Jilang Aranitami Nangga Chepok Dun Ji Atum Dolang Posi West Karbenglong District Secretary Gulapi Kramsapi Pen Perangkia Thengno Nang Pachini Dun Mesen penajoini si BJP lapen mate EPLC tumben angke join na tumdolo lapen on ke wanggita dolang pinini tuma program kenang sot ke dak long aning ke dog de ke aveta kali dota kali la BJP phan aning ke dog de pini pen ke congress phan kachipo ogdun ning ke dog ka joini si dak la dongkamukam Mondol Congress along Napen Hamren Constituency Arlo Congress Avelo Pukipua Bang Pubang Pia Phan Setami Pinrempon Poputa Than Pachini Pon Lapen Congress along Kejapon Mesen Put Heklong Si Congress along Kajepa Ogdon Pusi Congress along Kajepa Ogdon Abang Pu Brojen Pura Pen Nang Pachini Do Zengkha Pen Chesong Timung Karbi Daily News Pini Lakhain Koira Troxy Duar Bagori Constituency Arlo Kido Lokhimon Ashram along Karbi Anglong Tourism EM Sir Lunsing Teron Pen Sokpe along Kardu Adon Kam along Kikim Kesang Ahem Kang Bupon Labangso Kesang Ahem Lake Alangli MEC Kidobom Ahot Mate Surhini Rakrener Kep Anekan Ahot Alangli Lamjak Kasiti Pen Kikimpon Akesang Ahem Loposi Pachini Pon Lapen Ladak Kenang Jilak Homni Kesang Ahem Abangke Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council Asizon Mate Surhini Ra Inkoi Raisi Asizon Kangni Ahotsi Sok He Adon Kamalong Homni Kesang Hem Aphan Abangki Ipon Tupo Lapen Dolamara Arlo Along Kido An Alang Sun Lapen Langmesen Sen Adim Antat Langpon Tu Pamepo Lapen Langpon Po Pusi EM Teron Asang Hopen Lamjak Chipipon Spis Pibom Long Lasila So Nilita Turis EM Long Miraka Masi Alang Lidum Pen Nili Hiru Jumegilong Dopiglo Masi Laso Hood Jet Tourist Department Benta Octagonal Set Pipon Dano Ate Oh Angson Karluji Pulotang De Munitum Lakhui Non Nitum Talakhui Keng Lemura Loy Nasi Laso Pini Ke Tang Lo Lasi Langkang Pu Sinitum BDC Chairman Pen Cheng Lok Dak Dolamara Guru Atum Kitegi Lapen Lapu Anam Lokhimon Aphan Kekroi Arat Atum Penta EM Teron Asang Hophan Ningching Samdun Lapen Alang ni Ansuse Kemesen Pen Keklem Pontu Thekji Aphan Anam Lokhimon Along Angli Isi Pen Kirjumi Hangpidut EM Teron Asang Hopen Kangpu Pon Amaya Long Kachetong Dun Laki Duar Baburi VDC Chairman Sir Sarkoi Rongthar DTC Chairman Sir Mongol Singh Terang ex VDC Chairman Sir Sunaram Singnar VDC Member Sir John Kathar Sir Dhoniram Rongthar Lapen Lokhimon Aphan Kekroi Arat Atum Anta Chetong Dun Pini Berita Bangla Panskang Ton Ponigla Tomithak Me Korwang Thu